Kupor kibabnya. Menteri Rang Badu Keriu Narendra Modi ulap lepat bat Thung Mawnongrim ya Shibun Tylli projek ki Shongdor Palat Klur Hajar Klur Tyngk hatirici Plie Tamil Nadu ne kesngi. Kini ki projek ki dai halor ki kam liengsun lenti rel umpriang bat gas ki jhat bat ki kam puli puthi. Umudi ulap lepat baru ya ke terminal building bertemai jong kakat liengsun tirici Plie International Airport balatai hak jenglut kabalakot Palat Hajar spak Klur Tyngk. Habakran ha kini kesngi umudi ula ong ba kum kini ki projek kinang penklan ya ke jengkiu ke jela ha yok ke kot. Ula ong ba kini ki projek bertemai kin pensuk ya ke lek kawan bat kin la ban penmi ru. Shibun ki kam ki jami ki samla ke jela. Umudi ula ong ba ka sorkar pedeng ka yeng bat ki beriu ka Tamil Nadu ha ki por ba kai kendu ya ki jeng e. For these projects spanning roadways, railways, ports, airports, energy and petroleum pipeline. Many of these projects will boost ease of travel and also thousands of employment opportunities.